clear tu te chibai ule kan channel in clear thina wangin in chunga kan lo me international news politics kan clear ho lenga city Lalrinawma thuziak bok hi be chana kanan manganga tunlai US politics chungchang hi kan clear ho le don nia October ni som paruk tukin US a chon ni zan kan tiang chu khata khan Donald Trump le Joe Biden te chuan register voter ho te hne na tangin mai chana zona le chan na hun mangin an hun man dan hi a rang ve nei ni October ni som panga zana in chapchar voi ni na nei tura Commission on Presidential Debate ruah man chu Donald Trump an virtual format in muton lova in chaptar na turati a hnol ta ka wangin Joe Biden a hum him tumna tina hnol kha ania mase Democrat ho te chuan Philadelphia muna Joe Biden chu town hall meeting angin ABC News chuan kom na siama heti rual chi hian Miami Florida state lama Donald Trump chu NBC News lamin hunan siam sak ve thunga Trump kom na hi NBC News palai Savannah Guthrie chuan kai hruain Biden hi Lester Hot George Stephanopoulos chuan kom thungani hetianga ABC News lamin American mi pui thlir tura Joe Biden an kom lai taka NBC News lamin Donald Trump an lo kom ve kher chu liberal ho chen na Hollywood atangin soisel na anasa hle ani soisel tu te hi Mizo chuang ni in anjing hen Barbara Streisand te JJ Abrams Ben Stiller te Julie Louis Dreyfus te antelani Donald Trump le Biden te hi ruam man lok angin October ni som ni le paruka Tennessee state Nashville in chapchar na mai chana an nei le chau donani Donald Trump chuan atong kam na lutuk le chero wa ti an soisel na chu changin Fox Business ne na chero wa te min tia mi do thei kanin chapchar puyania ti in do thei laka chuan a poilo ve ati mia mai ni September ni som ni pakozana Trump le Biden te im chapchar voi khatna khan an che moi lo dunin an tong kam man du dan chuan deman hlo hle a beise an phalo ve ti ni kha Biden hi national poll Trump ain ala sang zela September thachungin Biden campaign team chuan US dollar makta doi zathum somriat le pathum an tuak nga theiani battleground state zinga Pennsylvania a Biden hi 45.8% ani line Trump hi chu 42.6% ani a Libertarian candidate Joe Jorgensen chu 2.4% ni in 9.3% chuan tunge an vote don an la soi theiri lovani Independent voter zinga Biden hi 43.5% te chuan Trump hi 37.5% ni in insider advantage Center for American Greatness chuan atar lang ve thung Quinnipiac University poll chuan Georgia state a po Biden chuan 7% in Trump aina sang zo kani ati Georgia hi sang ni le som paruka khan Republican ho vote claim ten chakna ni Miami town hall meeting a Trump chu COVID-19 wanga maya tuam du vaklo chan zo na hetiang hian changa mai tuam na marks wa 85% te point COVID-19 an kai tho tin Supreme Court Justice tura aruat Amy Coney Barrett chu mitha chung chuang mei chedang lam fing le rem hria bungro phur tu rel ang mai ni in tuin nge ti ding tu ang thatakin nem nge ani ang ati tadai mai ni Donald Trump chu Republican anga in Ziaktu ma se Biden a lo vote mai tum deuh tu Paulit Tail chuan immigration policy chungchanga zona siam ma in Mr President inui moi hlea inui khani mel thazual sotani atia Trump po khiang ra tlang mai in anui khi sangreng tamai ni Joe Biden chuan Republican hoten US Supreme Court Justice atana Amy Coney Barrett kum somli le paret mi nem ngi antum chuk le man mo chu soi selin The Affordable Care Act Obamacare kan ti mai le abortion rights tana hlo om thei ti in lo tling ta la Supreme Court Justice iruat belangem ti chu ala chang du lo zel re ni hi Democrat ho te hian nen an chan chuan Supreme Court a conservative judge 6-3 oma liberal judge pathum chau om tur chu an ngai ngam theingang lovani ma se White House le Senate bera Republican an chakin an thunun sia andang zolo ani hi ti chuan Amy Coney Barrett chungchang kha kan lut ta sa chu an soi kai ta zelila US Supreme Court Justice atana Amy Coney Barrett
President Trump na ruat nuwa nem nge na turin Senate Judiciary Committee ma a nin hi chung an ngai dan chi rang hriat nan thu zo fiania darkar som ni chungin zo na khir chi ranga chan nuin Senate Judiciary Committee chuan October ni som ni le pani dar khata Senate floor vote la in nem nge ani don ti soyani President Trump le Republican ho te chuan Barrett ti chuan fak hle lain Democrat ho te chuan Conservative judge tur chuan du thei mot lova an ngai ngam thlot lova ni hi Republican thil ti dan chu thu nei cha ka hum bet thil kalphung ni lo thil dik lova ni an ti ni Senator Lindsey Graham Republican Chairman of Senate Judiciary chuan pro-life ani na zakpui ho lo ma di din na hria ania Supreme Court lama athut na tur chuan a ngak me kani ti na fak hle maya President Trump chuan no thinrim hria danglam bi mi puiterin phak ba ka thani atin a fak ve hle bokani Trump hian Barrett sa khorin dan le election thubuaya ama tanzong in thutluk na asiama ngem ti anzo na chu chutiang ka soipui lo ma ni thua thutluk na fing fel fai ti thei turania rin thulo soya tu love naro pui taka thokang ti na changa abortion rights te hlo em kum sang khat le zakwa som sari pathuma Roe versus Wade in khin na chung chang chu ti bawemo payemo angai ti na chang lova Supreme Court ko ta da mai turani ati mai ni ami Coney Barrett chu liberal icon anti Supreme Court judge thita Ruth Bader Ginsburg ki ang main aron chekol rongin at chena hle anga liberal huai mong ko hur abortion rights activist te chep zo vekin Obama care po history dustbin a pai sak dai mayanti an hlau thong leni kum som thum chung Ruth Bader Ginsburg ki thil lo ti to te anot re vekang ti an hlau em mai Barrett hi conservative icon ti hriat lar hat tur ani mel le mai Senator John Cornyn Republican of Texas chuan Democrat hote lung nur le thinrim chan chu American mi pui rin na an hlau to wangani alo tiani Big Tech Company Twitter chuan tun kar ni lai ni October ni som palia The New York Post chanchin buin Joe Biden a fapa Hunter Biden an Ukrainian energy company Burisma ho tu pakhat Vadim Pozharsky nena email athon le Pozharsky in Hunter Biden nena April ni som pasari sang ni le som panga a email athon chung changa ziana chu White House Press Secretary Kayleigh McEnany chuan Twitter a tweet chhongin chumia wangin McEnany Twitter account an lo block saka chumain ilovin Politico journalist Jack Sherman an New York Post chanchin bu chung changa zia awangin a Twitter account chu suspend ani zui boka hetiang thila wangin Republican senator le House of Representative Congress member tam tak an thinrim hle maya chu wangin Twitter CEO Jack Dorsey chu Senate Judiciary Court Committee ma a October ni som pakwa Insawifiah turakau ani Subrab Amani The New York Post editor chuan Big Tech Information Corp Digital Civil War tina soi hiala Twitter thilti dan hi Donald Trump chuan Iowa state campaign a soi chuakin adikle diklo ka hrelo ma se mitin reng in thil om dan chu in revekalom White House Press Secretary Kayleigh McEnany chunga an thilti dan te McEnany chuan thudi ka soya chu an du lo Communication Decency Act section zanhi le somthum na manga Big Tech Company te ven himna chu hli angai ta ni atiani Donald Trump chuan Twitter le Facebook thilti chu section zanhi le somthum na Communication Decency Act angin internet a zalen na zau tak platform a peya anin siam thalawani chuan section zanhi le somthum kan ti bawang ati mi mai Biden chuan do ta soya smoking gun ani e Sleepy Joe le afapa Hunter chanchin ani repeal section zanhi le somthum tinaron tweet zui Senator Ted Cruz Republican of Texas po in Jack Dorsey hi lekha thon ngalin hlei an nei na le election thila anin rol na dan chu Insawifiah turin ati a zo na pe ngal bok Ted Cruz hi conservative tak mai Trump point Supreme Court judge sa rot hial rin kai zinga mi khani Kayleigh McEnany chuan United States President Press Secretary meu thu lapu in block thei chuan keini point kan ti thei veang hetianga censorship hi American nun phung kal le American nun dan ni lo hrim atia athin rim hleni
mikana ni hian Twitter makta duai khat chuang follower nei mek mi pakhatin kumsang ni le som pakwa April khan Joe Biden a omna Delaware state a MacBook Pro chu tui wanga mel hem chu siam thatir turin dora ada a ni som ko nuwa po ada tu chuan alam zui tak lawa wangin dor nei tu pa chuan a hard drive a thil omte chu da tha in chu MacBook Pro a chuan akoma view Biden Foundation ti sticker in bela wangin le minute som pani o video thalem lo omin chu sticker ming chu Joe Biden a fapathita Delaware Attorney General minga phua pol ming ania computer hard drive chu federal sarkar ta ngain FBI kota December thla khan pek lu anita a chu hard drive chu Robert Costello chuan Rudy Giuliani ukil kota pele in Giuliani chuan Sunday ya The New York Post kota apeve chhong ta ani hetianga New York Post huziak hi then kha chuan Joe Biden chu Obama admina Vice President ania chuani na chu afapa Hunter Biden chuan mangtangkain Ukraine drama gas le energy company lian taka Hunter Biden chu board of directors zinga omin $13 singa a hlo thei pha ani ti in he thuziak hi smoking gun ti in Trump campaign team le Republican ho te chuan Biden chu an bei pha ta ani Biden campaign team ero chuan he thil hi phua chop ti in Joe Biden chuan Washington Burisma company IO Vadim Pozharski hi amu thu ziakna omlo ti in anon pha a Biden chuan ka fapain ramdanga sumdon na ka enrol lova ka hriat puilo bok ati Vadim Pozharski chuan Hunter Biden ne na email mangin Dear Hunter DCA ipanin in munerem chang takmin siam sakawangin kalom hleni tin April ni som pasari sang ni le som panga khan aziak angin ti lanani November ni thum in thlan hun ni ma se state then khata vote an thlak tan to sia vote makta doi som pasari point pariat zet atla to a ma se kum sang ni le som paruk khan tunang huna chuan vote makta doi som li le pasari atla to ani comment chu COVID-19 na wangin alat tlatlem deu ani ome ti chuan Donald Trump hi atling lengem ti buk kha kan thlir le zoi taila sang ni le som paruka khan media zong deu tho khan Hillary Clinton chu Donald Trump aya tling turin le poll sa sang jok veka an puang cham chi khania election day a chuan Trump chu alo chak dai sini kha tuna po hian Trump ain Biden chu poll sa ala sang deu veka kum sang ni le som paruka Trump communication deputy director Nithin Rick Gates chuan wicked game an insider story on how Trump won Mueller failed America lost ti le khabu ti chuakin Donald Trump chu Republican zinga le Washington establishment zinga du lo omma se ama ngai sang tu makta dui tam tak an la oma an ngai na in an mangaya political system chezo to du lo tu le protocol le bureaucracy du lo an oma ma se ne na chang zelani ti in then khatin miril rutina tu hroi tu ti in a thenin an mesia mu ani atibok America ramachan chen bular tak pakhat sispana political editor Steve Scally kha Donald Trump le Biden ate in chapchar voi ni na kai hroi tu tur khania chumi huna thukhir le har sadeu zona zo tur chu Scally chuan Trump communication director thin Anthony Scaramucci nena engthu tinge zo tur ni yang tin message lo thon peka chungan biak na vela wangin min ka Twitter account min hack sak ti in a soini Macedo te lo soi ti ni lai ni khana puang le a sispan lampoin action la ngalin ni mena Scally hi chol tir ngalani Scaramucci hi Traman aban nuwa Tram soi sel char char me ring kha ania Scally chon ni lai ni khana tho puite bula kalauti sual palani en mingai dam kadile atia kumsom thum don chu sispana ming thata ka thokin sangkhat le zako som ko pani atangin US presidential election hi alo cover to thinani John Nolte Breitbart News chuan Scally hi nim zinga rule angmai left wing haute atangin in chapchar huna zo na tur lo khon kho mani tina dem hleni President Donald Trump chuan Twitter a katidik le ta kadikani Steve Scally account the debate was rigged Commission on Presidential Debate chuan hlei anei chiang hleni ati ve thung Donald Trump chuan in chapchar tum ni na tura Biden a tran mun ti that le ven himan tum ti in
virtual format debate adu lovani kha kan channel in lo clear ve thina wangin in chunga lom thu kan se